Mae gweithgaredd y bore i Matt a Sophie yn dechrau cyn i Aneirin y clochydd ddiosgu pyjamas hyd yn oed. Na fe, chwater wedi 5 o gloch yn y bore. Fi ddim yn lygo hwnna. Nice iawn. Ti'n iawn? O, ansbartigaethus. Ansbartigaethus. Fi ddim yn apus. A fydd na dryda rhwng yr adar cariadus yma, neu a fydd pli yn hedfan cyn diwedd y bore. Drwy pigo a chrafu mae cariad yn magu. Mae'r ddau wedi ymuno ar RSPB i fodrwyo, mesur, pwyso a ryddhau adar ma'n dyffryn teifi. Tweet, 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 tweet. Modrwyo adar. Modrwyo adar. Nia, da iawn. O. Ti'n da iawn? Bendigedig. O, diolch yn fawr. Edrych yn... Cute. Dyfed, pam wyt ti'n moedro adar? Is that murder? Pam wyt ti'n modrwyo adar? Da ni'n modrwyo adar i ni gael gweithio allan lle mae'r adar yn byw. We ring them so we can work out where the birds live and where they go. Maen nhw'n mynd o Aberteifi efallai i Africa. Wingspan. Right. 64. What? 64? Oh, 64 and a half. What's 64? 64. 64. 64. Beth ti'n neud nawr te? Pwyso. Pwyso, weighing. 11.6. Ti'n alright bach? Give it a little kiss. I can feel it trembling. Give it a little kiss. Really? Give it a little kiss. Yeah. Sus. I put him off. Oh, we'll meet again. No, probably not. Unless you go to Africa. Welwch chi wedyn, adar. Na, allu di edrych faint fyno ti. Ddaw e ddim nôl nawr. Dwi'n gweld hoiarin. Ti'n gweld hoiarin? Dwi'n gweld hoiarin. 2 hoiarin. Faint. 3. 4, 5 hoiarin. Ooh, neis iawn. I've had a lovely morning. I have as well. Worth every second of getting Definitely. up really early. I would get up again tomorrow. What have you named yours? This is Johan. Oh, well I've named mine Nia. Oh, perfect. Nia a Johan. Should we let them free? I think we should. Ar ôl y tri? 1, 2, 3. Be free. Hedfan. Well, I do. Enjoy Africa. Send us a Carden post. carden post ysgolch yn dda. Mae'r ddau yn mynd nôl i nythu nawr. Tweet, tweet. Tweet, tweet.